Ćao svima, danas pravimo tiramisu od malina. Ono što nam treba, zapravo ovo je jedna poslastica u čaši, tako da brzo se jako pravi i ono što nam treba je šlag krema, 200 ml. Možete da koristite agava sirup, kao što ću ja koristiti umjesto šećera, gdje ću uzeti 2 kašike agava sirupa, a možete da uzmete i 50 g šećera u prahu. Sve to fino umutite, onda stavite 250 g mascarpone sira, jednu kesicu vanilinog šećera i treba će vam također 150 g malina, otprilike 6 piškota, 20 g lisnatog badema. Kao što vidite, ja nisam uzela lisnati badem, nego sam ga istucala ovako. I treba nam jedna naranđa, s obzirom da ćemo da je iscedimo i piškote ćemo da umačemo u naranđu. Pa možemo da počnemo tako što ćemo prvo da umutimo šlag kremu, dodat ćemo agava sirup, vanilin šećer i mascarpone sir. Kao što vidite, ovo je dosta čvrsto umućeno, sad ću vam neke 2 kašike agave. Ako vam nije dovoljno slatko, možete slobodno staviti više. Ovo meni je skroz ok i jedan vanilin šećer. I naravno još malo sad to umutimo. I to što se tiče mućenja, ostalo nam je samo da redamo. Ćemo piškote, polovit ćemo, umučimo.